belengde. Hatta şöyle Bismillahirrahmanirrahim. Hiç kanday gümüş böyle gerek iyi güzel Bismillahirrahmanirrahim. Allah korusun, Allah'ın nimetine son olsun. El bağar, elin gidiyor. Elini sündürüp atkan emilerini geliptir. Aksakal başı özmenen Orustun birinci vizitin eken, birinci gelişinger eken. Özüң aytkандай актаңдай жигиттер чыксын сага ошол. Сен де элдин уулу болсун, сенен биздин балдарыбызга неберелер жүрсүн. Аллахым сенин ойноп кетишиңе жакшы неаматтарын айтсын. Бизге амин. Kamil gerçek. İki yarım metre jigitni oylaptı. Görse fotoda ele jigit ekensin, biroq akılың менен берешендигиң бай жигит экенсиң. Ушундай бай жигиттер бар экенин биз ишенебиз, кыргыздар. Дагы көп бай жигиттерге байлыкты кантип табышты? Билимде байлык, акылда байлык, иманда байлык деп эки дос, эки жолбош болуп жүрүшүп. Дагы бир жолдоочунун сөзсүз бир немеси болот да. Хандын немеси болот, вазири болот. Вазир болуп келген икән сага дагы Аллахым көп насип кылсын. Uşağalarından sağdağı şunday nimetlerdi nasip kılsın, suyunuşturdu kılsın. Mına Kırgızstanda baş bol, yaş bol degen akalaryň gündep жүрсең, seni daha Kudayım koldaýt da. Davay Kırgızstandın kalpagyn Rossiyada giyip atasın kan. Allah razı olsun ha. Hoş geldin. Ana. Amin. Ya Rabbim Allah, ya Rabbim Allah. Şunçalyk bizi suyundurip turgan baldarım geldi. Bizde suyundurip turgan yenilerim geldi. Elgil emes, çocuklar emes, beyva beçeraga var bir musulmanlarga ata ol, musulmanlarga bala ol, musulmanlarga yeni olup жүрген er jigitler geldi. Allah'ım uşunda er jigitlerinde bardık musulmanlarga ata kılsın. Bar uşunda suyunup alakan yazıp alıp, Orustun jeri bölüp, kayсы gana жерде болбосун, укум tukумду издеп келип, ушундай өзүнүн жакшы касиеттерин биздин балдарыбызга, неберелерибизге жуктурганга Allah'ım насip. Allah'a, жаратканыма миң алла шүгүр. Şunday inilerimiz var, şunday suyunuşlarımız var. Biz daha көп bay, öte kıyın, neyin suyunuştu yerlerindeyiz. Amin. İki dünya baktırılık kalayım. Yakınlarınlarga, özgürlüğe, yurtlarga, ellerge, barınızga. Amin. Vallahi hayatlar. Жақсылық жақсы. Şimdi de karma adam mı? Bırak var. Давай, hiç mi var? Жақсы, Allah. Maşallah gelіңіздер. Birden karmayız bol. Rahmat balam. Жақсы өзі қырдайсың. Тынш өзің жақсы ма? Telefon verip verirsin mi? Mekedeşlerden daha grup kaldı. Allah razı olsun. Hoş bıraktılar burada. Başlı oldular ama. Ne kaç günü kırmamayın da. Hadi kaç gün oldu var mı? Allah Allah. Geliyor. Tozu oldu. Maşallah tozu oldu. Maşallah. Maşallah mı?